Ing kapayapan ko, babiye ko, kaya kayo. Ewan sana pabalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, din kaya kang iglesia. At pamayapan me ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa nakapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tamo po ngini, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya ko, and peace be with you all. Peace to all of you. Kaluguran kong kapatado ining kordero ning Diyos, ing ginutang Jesucristo, yay milalako king kasalanan ning yato, kapalad tamongan ngayon ko kumbiranan tanggap kayo, kaniting banal at pamangan. Ginu ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkyas maing amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at dayan ning Jesucristo, dala na katangan sana ang aking biye, alanangga. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Virgen Maria. Kaya kain Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Kaya ka i Maria, binili ning kapanaligan no. Kambe mo'y Kristo, mikatawa niyang tao. Juan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo'y metong kang ipa, at tayran mo kami, kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami, ingrasya, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata, laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakala tao. Adwan mi ngeni keko, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ing tabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula paboreng mayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulangan mi. Nunebagos mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virgen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Luklok tamo po. Maya payabak po kay kayungan. So mapinan mo pong kapabaluan at paganakangan po kay katamo. Kempundara, pota pong gatpanapon, in kaya katamo pong nobena misa, 5:30
na po ning panapon. At bukas po, May 3, intawalingal doon yung kikatampong pamagsadyang para king piyesa tamo, 6:30 na po ning abak ing misa. At pangaras na po ning panapon, antabayanan tayo po king live stream, yung pamandalo na po kikatamo ning larawan na po ning Birhen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon, kayabe na pong San Jose. So, yung pamanatili na po kaya katamo ng Birhen o ng Krusada, mag-umpisa pong May 3 hanggang May 10. Dapat po uling atyutamo po king panahon ng pandemya at kasalukuyan niya pong mimiral in Executive Order number 5 na po ng kaya katamong gobernador. Mahigpit na pong panabilin ing ala pong mass gathering. Dapat itamo po uling may kipag-ugnayan tamo po king IATF at ana pong ka-strict one in karelang protocols apapatupad. So king May 3, gatpanapon po itang pamandatang na po ning krusada, makasaraya po yung kikatamong pisamban, karing tao, then mo pong PPC officers, ilang at kening kilop pisamban. Ilang mo pong sagana, so antabayanan nyo kaya po, may panantabi tamo po king Facebook page tamo, ang po king YouTube, para king live stream na po ning pamandalo na po ning kikatamong krusada, king kikatamong balen. At may bubuklat yan po yung pisamban, potang oras ng misa. Ngayon po, nino po rin malyari pong simba kayo ng kilop pisamban, ini po yung pakapanabilin na po kaya kami, paano payayo kayo po, patupad niya po yung pairal na po ng estado o ng kikatamong gobyerno, 18 years old to 59 years old only, at ding mabuktot, naman po malyaring simba keni, malyari tama po simba king live stream. So, pakisabi mo pong mayap, eta na po mga ngas makisabi king karing magbante, uling ding magdala po kay katamo, ding akit po kanya ding mamusan king Birhen, ang pong Santo Cristo del Perdon, ang pong San Jose, sundalos la po. At ding magbante po karing kay katamo pong pasbol, pulis la po, ding kay katamo pong kapulisan. So, kasi bayo po, 18 years old to 59 years old, ing makakalugmo po king pisamban po atang oras ning misa. Kaya po na po ning misa, misarane po yung pisamban, at ala na pong pwedeng mag-visit king Birhen, king Krusada. Antabayanan nyo po ring activities tamo, king live stream. So, live stream nga po yung activities hanggang May 10. Ita pong kapyesan tamo, data pong misa, 6:30, 8:30, 10:30, yung kaya katamang arsobispo yapon dong, at 5:30 p.m., maka-live stream lamo naman po deta. So, deta pong apat pong misa, live stream langan po deta, king kapiestan. So, hanggang kabang at yutang po king panahon ng pandemya, pagtiisan na pa nga pong elulub karing pisamban, etang po maging crowded. At itang transmission na po ng COVID-19, iya po makanta kabilis. So ito po, dakat po dakala salamat at mayapayapak po. Pango po pala, akalim ko po. Katatawlian po, ini pong Domingo ngayon ulitan niya pong Sunday, akayabe yamong Alfred David, yung kaya katama po migmisang ini. Uling, iya pong ma-assign po bilang kura paroko o parish priest na po ng Santo Tomas Apostol Parish, karing King Santo Tomas Pampanga. Kinagyo na po ning kaya kaming kura para ko yamong Arnie Serrano at ding bibilag po king Paris Pastoral Council, panimunan na pong Atibel Katikbak, at ding king Paris Finance Council, di Brother Chris at Ate Rona Gomez among. Dakat mo salamat king dinakay pong oras kaya kami, king pamanantabi po kaya kami king parokya ng Santa Monica. Amis da kayo po among. Salamat po. Thank you. Thank you. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pamanaw na sana dating misteryo, dinanda keng bayong parasan, at idalara kami king beto nga bayong biye kaya bemo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako nga ni Diyos sa mayupayang tuto ang ponding pamilyayo, hingig pa at inganak
at ing banal Espiritu. Amen. Ing misa daon tanay meta naking kapayapan at lagi tantandanan makalangi ing kakawani. Salamat King Diyos. Palakpakan tayo po yung ngapong kita. Kalpunda ka salamat, maya payabak at mimingat tamo po. Mimingat. Thank you.